Prvi, Kolozijum je jedno od svetskih čuda koje se nalazi u Rimu, Italija. Drugi, Kolozijum je najveći amfiteatar i prima do 80.000 gledalaca. Treći, 72. godine nove ere, Kolozijum je završen i Vespazijan. Četvrti, Kolozijum je korišćen za gledanje gladijatorskih bitaka, lova na životinje. Peti, poslednje igre u Koloseumu su se odigrale u 5. veku nove ere. Šesti, neki kamenčići su uklonjeni za izgradnju Bazilike Svetog Petra. Sedmi, gladijatorske borbe vodile su se između dva muškarca, obično robova ili zločinaca. Osmi, smatra se jednim od najvećih dela rimske arhitekture. Deveti, naziv Kolozijum potiče od Neronove statue. Deseti, Kolozijum je elipsoidnog oblika i dugačak 189 metara, širok 156 metara.